Hey, be. Hmm. Super busy mo sa work. Hindi na tayo nakakapag-practice ng Ilocano mo. Haan man? Weekend na, tara. Ilocano lesson tayo? Sige, anya kaya mo nga army doon? Gawin natin Ilocano only. Pag nag-English or Tagalog ka, bayaran mo ko $1 per word. Pagkwartaan nakmanan? Haman, basta lalingam. Be, Hmm. ano si Don Temdama? Sika aniti kahit mo nga kanon? Kahit mo pizza o inapoy? Ha, $1. Paya. Pizza ko na, English ajay. Adda Ilocano nga ti pizza? Da. One mat? Anya ngay tinapay nga adda queso na? Mabalin mo. O kasjay? Basta, $1. Ay. Bebe, apa nakagordoran ti pizza, nya kaya mo walak na. Ay. Kayat ko naimpis nga tinapay. Marinara nga sarsa. Adu nga keso. Kun ay hanko mo Ilocano na. Anya jay. Paborito nga laok ngay. Keso lata ditang nga rodan. Buenas. For $1, hamo kay ibaga pepperoni. Sige nga rodan. Pepperoni nga. Yes, $2. Si kamot. Ay, wait. $3 na pala. Apay. Marinara ko na, English ajay. Anyamot. Anya ngay kamatis nga sarsa. Good man. Si kamot. Ala kay, naka-order ako. Anya ngay, pa-deliver or pick up? Padali. Oy, aguray ka. Kala mo ipatulod mo latta. Naglainak niya. Plus $3. 6 na. Apay. Kunam kat, kala mo Tagalog ajay. Oy, nagko-or kamat. Nakamusta tapit sa mga na mas? Woy, nag-imas. Anya kay mo ngayon naman? Kayat ko nalamiis nga dunom. Ajay danom na ada kulay na Anya? Ajay nakalata. Soft drink? Wow, naalalam. Ebe, nagbayad ka nga doon. Ay, atoy ni $6 ma. Kakaasi kamot. Libre nak man nga rad. Nayon ang marad. Anyakan.